O ka huaka I holo, ma ke ko a moku moku. I ho'o maka ia, I ka lai o maka hoa, a hiki I ke kai o maka pu'u. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, ho'okani I ka pū ole. I maka pu'u ka ohi ka ipu, ka ho'okele o na menehune. Ai ala, mamanana, na apono I ka noho kai. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, e ho'okani ka pū ole. I lani kai na moku lua, moku akau, me moku hema, hema la ua, I ka holo holo moku, ke kumu o ka noho pili lua. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, e ho'okani I ka pū ole. I kai lua popo ia, he kai la wai'a o ka ia nehu. Ehu mai o moko lea, pa'apu I ka ale o ke kai. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, e ho'okani ka pū ole. I mokapu moku manu, I kane o he moku oloe. I he e ia ke kepa, a me ka papa, I kai o pualoa mokoli'i. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, e ho'okani ka pū ole. I la'i e moku alai, kukui ho'olua me pule moku. Moku au ia me ki hewa moku, mamau ia pa'apono. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. E hanu aku, e hanu mai, e ho'okani ka pū ole. Aloha mai kākau o Tutuman ke ia o ka wai kapu o ka lani. Mele and mo'olelo time ke ia. O ke ia mo'olelo e pili ana no, ka noho ana no o nā po'e menehune I ke ia aina. A noho no lākou I ka aina o kalai o makahoa ma ka huku mai a hiki no ia lākou I ke kai o makapu'u. So this is a story about the menehune. And many menehune lived in this area, from way down in Kahuku, Ohana menehune no, hiki I ke kai o makapu'u, noho no nā menehune I ke la'aina, noho no lākou I ke ko'a moku, I pa'apono ia I loko o ke kai. And they all lived on these little islands.
secured to the hāpapa I loko o ke kai. I ka lipo I ka hohodu no o ke kai. Ka paa ana o ke ia maumoku. So, all of these little islands eventually became firmly rooted into the sea floor. So, ea no ka mo'o o lelo e pile ana no ke ia mau menehune. So, ka hana mau no o lākou, I ka aino o lākou ma kalai o Makahoa, ke ki ola no I ka pōhaku li'i, no ka mea makamaka no lākou e iki me ka lākou mau maka, ka lele ana no ka pōhaku maluna o ka ili o ke kai. O ke ia hana ona keiki, wā māmua pākākā, oia no ka hana no, ka pākākā no, ka pōhaku maluna o ka ili o ke kai. So back then, the menehune, they loved to play this game. So they go to the ocean and they pick up these little stones and they ki ola no, throw the stones. And maka ili o ke kai, lele ki ia mau pōhaku. Hana mau no lākou I ki ia hana ho'odonea a lākou, a ka hiki ki kahi lā, makamaka no lākou, hoa o I ki kahi mea o ko ano, pau ka ho'onanea ana no I ki ia hana pākākā. So one day they got a little bit tired of what they used to play, the ho'olele o nā pōhaku maka ili o ke kai. So, new idea. Hele no nākou I ka paliko'a o ke la'aina. You know, the pali there is made from ko'a, coral. Ka hiko no ke la paiko'a, ke la paliko'a. So, ka hana ana a lākou I ke lala, ka ōhiki ana no o ke kahi mau mea māmalako'a. So they went and they pried pieces of this ko'a. E lawe no lākou I ki ia mamalakoa I ke kai malalo iho o ka palikoa o kalai o Makahoa. So they chipped off these little stones from, of course, that, I don't know what you call it, shale or coral, whatever. And all these stones fell into the ocean. So hau'oli no lākou I ka ike ana no o ka ia hā'ule iho ana o ke ia mau ko'a, māmala ko'a I loko o ke kai. And then they had an idea. E holo ana mākou a ka apuni ka moku o Oahu. We're going to go and we're going to sail around the island of Oahu. So, lele ana lākou ke kahi maluna o ke ia mau māmala ko'a I lana e I luna o ka ili o ke kai. So they went jump on all these floating ko'a. And you know, this story is a little bit kalakupua, magical kinds of stories. So anyway, everybody went jump maluna o ke ia mau ko'a I lana I ka ili o ke kai. So, o ka mua o lākou, ka mea alakai o ke ia ohana menehune, o ia hoi o ka ohi ka ipu. Oia no ka mea mua. Mahope o ka ohi ka ipu, oia o mānana ka helu e lua. Makamaka no lākou e ho'omaka no I ke ia huaka I hele, holo ka apuni ka aina o ka moku o Oahu. Ka hana ana a lākou, māmua o ka holo ana no, māluna o ke ia ko'a moku, ke kāhea no, I nā kini o nā aumākua, I nā kini lani. Ka hea no lākou me ka oli. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Well, so before they went, they all started to chant to, of course, the kini lani, the aumakua of the heavens. So they asked the aumakua of the heavens to guide them with the eyes that go pili them to the moku. That way, when they holo, make ia kai moana nui, they no nalo wale, they don't get lost.
So mamua o ka huaka hele o lākou ia, noi aku no ia lākou i nā kini lani, nā au mākua o ka lani. No ke kōkua ana no ia lākou ki ia holoholo ana. No ka mea, o ke ia holoholo ana, ka holoholo ana mua o lākou. Mamua o ke lamanawa ale lākou holoholo maka ili o ke kai mo ana nui. So before, they never went sailing, and they had these special magical boats. So before they departed, they're going to call their akua in the heavens, the aumakua, to guide them with their eyes. So they're always close to the moku and not going kai ulu akea way out there. And they don't want to get lost. Okay. Ka hana e lua a lākou, ka ho'okani o ka pū ole. O ka pū ole, he pū li'i no. No ka mea, ka limo o na mene hune a li'i no ka limo o lākou. So this was a small conch shell, small enough because the menehune get small hands and they're going to hold the conch shell. And then, because o ke ia mau moku, a ohe mea pea. No ka holoholo ana, i ka pā nui a ka makani i ke kai moana, their boats had no sails. So the wind cannot blow and take them. So they had magic. Hana kala kūpua. Ko lākou ki ia mau o hana menehune. So, pao ke kāhea o nā kūpuna i loko o ka lani. Kāni no lākou i ka pū ole. A kā, but, he hana kūpaia naha no ko ke ia mau pū ole. I nā make no, ke kōkua no o nā au mākua. Pono no lākou, i kā lākou, hanu aku no, i loko o ka puka o ka pū ole i ka ho'okani no. Ho'omaka no ka pū, ke ho'okani o ka pū, maka hoa. I nā malama lākou, i ka hanu aku, i ka ho'okani ana no o ka pū ole, a hiki i ke ia, hana kūpaia naha, hana kala kūpua, hiki no ia lākou, ke holoholo a ka apuni ki ia moku o ahu. So, the thing about this was this. They had these magical conch shells, little conch shells, because they're little people, na menehune. The thing about the magic of the pū ole was that they had to only blow one time. And that one time had to last the whole journey. So olelo mai nā kupuna no ia lākou, nā kupuna o ka lani nā kini lani, mālama ko o ko hanu aku no i ka ho'okani o ki ia pū ole. So they have to be very careful how they're going to let their breath go as they resound through the conch shell. That was the covenant between the two of them. Okay? So, kahea no lākou i nā kini lani, nā kini ākua, nā kini kūpuna. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Ka maka o ka lani, ka pili o ka moku. Ke la manawa, hapai no lākou i ki ia pū ole i luna o ka po'o o lākou. Pau no ka oli ana, ke kahea o nā kini kūpuna. Iho no ki ia pū ole, a pili no i ka waha o lākou, hanu mai me ka ikai ka nui, hanu aku. Ke la manawa ho'okani ki ia pū. So, as they were chanting, they had to hold this pū ole maluna o ka po'o lākou above their heads. And then, iho mai, pili no i ka waha, bring it down and too close to their mouth. Ho'omaka no i ka ho'okani, and then they started to blow. And pi hoi no lākou.
hana no lākou ki ia hana me ka eu no, me ka aha viki no. No ka hoi hana o lākou ki ia holo ana maluna o ka ile o ke kai. They got so excited, so in trance. They was going so fast. They went blow me ka ikai kanui. And ale hiki a lākou ke holo ka apuni ki ia moko o Oahu. They pauaho no, lost the breath. They couldn't complete the circuit of the island of Oahu ma ke ia maluna o ke ia mau ko'a moku, ko'a moku. So they couldn't go. So what happened? I makapu'u ho'opa'a ia, ka ohika ipu a me manana. So ka ohiaka ipu and manana got as far as Mokapu. I lani kai na moku lua o ia ho'i o moku akau, moku hema, na moku mahoi o Kelakai. And so the twins, moku lua, pa'apono no la ua I lani kai. Their ko'a moku stopped at lani kai. Then kailua, I kailua no, popo ia me mokolea. At kailua, pa'apono ia I loko o ke kai, the ko'a moku of the menehune that was popo ia and mokulea. I Mokapu no, pa'a ia o mokumanu. And Mokapu, the canoe stalled, the va'a, the ko'a moku, kalamai, the ko'a moku of mokumanu a pa'a ia I loko o ke lakai. I he'e ia no, ho'opa'a ia I ka hapapa I lalo, ka hapapa I ka ilikai, o ia ho'i o ke kepa a me ka papa. So two of the ko'a moku got stuck here. That was ke kepa a me ka papa. I kane o he no, ke la moku mā o ia ho'i o moku o loe, a pa'a ia no ke la ko'a moku I loko o ke ia kai. I kualoa no, pa'a ia no o ke la kai o kualoa o ia ho'i o mokoli'i. I la ie, pa'a ia I loko o ke kai, moku alai, kukui ho'olua, pule moku, moku au ia, a me kihewa moku. Pa'apono no lākou I ke lakai, no ka mea o ka pīhoi loa. O lākou no, I ka ho'omaka no o ke ia holo mana ko'a moku. Kāni me ka ikaika, pauaho no. Mai ka huku mai, ho'opa'a ia no lākou, ki ia mau moku, e 5 no lākou I loko o ke kai o la ie. Au e ki aloha ki ia mau po e menehune, ale hiki no ia lākou ke holo, ma ke ko'a moku a ka apuni no ki ia moku o Oahu. O ia no ka mo'olelo o lākou ki ia mau menehune. Mau makahiki aku nei, o ko lākou ho'omaka o ke ia holo, noho no lākou I ke la mau moku li'i I loko o ke kai. I ka wā kūpono no, maka no lākou, e ho'i no I ka aina o lākou, o ia ho'i o ka lai o Makahoa. No leila, ho'i no lākou, ka moku o lākou, ke ko'a moku, pa'a ia no I loko o ke kai, ale hiki no ia lākou, ke holo ma ke ia mau ko'a moku. Pehea ka ho'i ana a lākou, I ke la aina o ka lai o Makahoa, me ke ano kalakupua a lākou, with their magic, ho'i no lākou I ke la aina o ka lai o Makahoa. So, after some time, they stayed on those islands. They lived there, and eventually, after some time, they wanted to return to their home at Kalai o Makahoa. So magically, because, ke ia mau mo'olelo o nā kūpuna, ku pai ana hano I ka ho'olohe ana. Nui ka hana kalakupua a lākou ki ia mau po'e menehune. I like pū me ka po'e mū nā pilikua I noho I ke la āwawa o Ioleka'a. A me nā wahine hiu ia o ia ho'i o manu o ka ai a me kono ohana ka noho ana a lākou.
pili I ki ia mau moku o ia ho'i o ke kepa a me ka papa. So, you know, the stories that our kupuna left us, yeah, they're kind of interesting, astonishing, amazing, a lot of magic. The stories that talk about the Pilikua, the giants, the people of the Mu that lived Ikiavava o Ioleka'a. And then, you know, they lived up in the valley of Ioleka'a. And then you get the Wahine Hiu I'a, the Menehune, and the queen of Lako, o iho o Manu o Ka'ai. Manu o Ka'ai was her name, and she's the leader of the mermaids. And of course, their island home was ke kepa a me ka papa. Nui no na mo olelo kupai ana ho o ki ia aina o he e ia. Ke ia pulea e a mau no. Ka ha'i ana no ki ia mau mo'o o lelo e pile ana no ki ia aina kupai anaha ke ia ahupua o he e ia. O ke ia la, ua ha'i au ia o kou ka mo'o o lelo e pile ana no na mene hune. E pile ana no ka ino o ke ia kai ko'a moku moku. No ke ia mau ko'a moku o ia ho'i o moku o loe I kane ohe a moku ke kepa a me moku ka papa I ke ia kai o he e ia a mā o akuno. Mā hope o Pu'u Hawaii I loa, ka moku, moku manu. A me ke ia mau moku, ka pilina o ke ia mau moku, me na po'e mena hune no ka lai o makahoa ma ka hukuno. Mahalo no ia o kou no ko ho'okipa ana mai. Mahalo ia o kou no ko ho'olohe ana o ke ia mau mo'o o lelo kupuna. No ka waho o ko o kupuna. O ka ino o ko o kupuna o Iwa Wahiniali'i. Komo mua no ke ia aina o he e ia Rowan ka nae ka ino o ko o kupuna kane. Mahalo ia o kou, mahalo ke akua no ke ia manawa a kākou. O ia ho'i hā, mahalo nui.